पाउसेद यमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे अफनबा कैंडिडेट सिंगे मनुंगदा चादा यांखैदे करोड़ कयागी माफु ओइरे तारागनि थोइसुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की था असिगी कोनिफान पांगथोकदौरिबा अहानबा तंगा की मेखल असिदा तोंगान तोंगान बा कॉन्स्टिट्यूएंसी कुंथ्रागनि फान मेखल थेंगनागदौरिबा मेरेप सामा हुमपुत्रा उमदगी मनुंगदा चादा यांखै हेना लुपा करोड़ कयागे माफुनि अना मखोय मखोयना थागलकबा इलेक्शन एफिडेविट फंगदोरगले Manipur Election Watch and Association for Democratic Reforms na sathava analysis report amagi matug ina mirep chama gompodra umdoi asigi manungda chada taraga tarukti criminal case mayuk nariba miyoi singne mirep sim manungda chada gompodra tare na graduate ne chada kun mathoi na class 12 fawu da tamba miyoi ni haje report asigi matug ina han ba dangak da mikhal thengna ka durba mirep kolom doide masagi sei kun mang adagi ni fu fawu da leiba na ha singne mirep chama ga tara maga da sahi ni fu mathoi dagi humfu fawu da leiba amadi मेरे कुंथ्रागुम तो इन चाहिए उम्फु मथोइदगी मरफु फावद लैबा अमदे मेरे बनीना मसाई सही मरफु की मथक्ता लैबा मियोसिंग हाइरे अहान बतंग की मेरे चामा कुंफु ड्रहुम दोइ असिदा नबी मेरे तारामंगा खक्तमक यावबा मरमना अपुनबा मेसिंग की सादा मपन तमक ओइ हाइरे रिपोर्ट असिगी मतुंगिना कैसामथों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा इंडिपेंडेंट मेरे पोरिबा साफम नेसी खांदागी ओना लांथुमासी लोपा करोड़ कुनमफल लै हन एफिडेविट हाबलक्तुना ख्वाइदगी इना कुनबा मेरे पोरि Sangmai Assembly Constituency the NCP की मेरे पोर पर निकल उजम पॉपुलर न ख्वाइद की लायर पर मेरे पोरे लोइना नम हाकी ओइबर लंथुम अमत लैते आरे अहान बतंग की मिखल थेंगना का दुर्बा मेरे चामा को फुट्रा हम दोइ असे की मनुंग द सेट कुंट्रा मनि पान मक्ता मेरे थातोलिबा बीजेपी के कैंडिडेट तारा गनि थोइ क्रिमिनल केस में उडारी आरे जेडीयू की मेरे तरेट कांग्रेस की निफान एनसीपी की अहम एनपीपी की मरी आरपीआई आठवाली की अनिसु क्रिमिनल केस में उनरे रिपोर्ट अदुगी मतुंग इन काइराउ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा एनसीपी की मेरे पोरिबा एमआई खान अमदि हेंगलेब कॉन्स्टिट्यूएंसी दा इंडिपेंडेंट मेरे पोरिबा सेफु हाउगिप्ते मी आठपगा मरी लेना केस भयुगनरे अमरोम दा था असि कोनिफान अमदि मार्च मंगा दा पांगतो कदोरिबा तरागनि थोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मेखल असि कमरी लेना मेखल के सेक्शन थमक लोखट पॉइंट स्टेट असिदा मियाम दसे नरिवा लाइसेंस की नोंमै लोखट पगि थबक सथरखिबा अदुंगा सि फावबदा लिसिंग तरागनि फन सुकना मारफु खोंगत पंगमदुना अपन बनोंमै मसिंग की सादा 80.71 यौबंगमले आइना CEO मणिपुर की जेरो लमना खंगलगले आतोप पाउ अमदना बीजेपी की लेंगाक असि नबी अमदि माइनॉरिटी सिंग बहन थाना यंगबा लेंगाकनि इबोपि सही मंगा लेरकलब बीजेपी न लुचिंग लेंगाक असि नबी सिंग अमदि माइनॉरिटी सिंग बहन थाना यंगबा लेंगाक अमदि आइना CLP लीडर सु अरिबा हानागे मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना आइग्रे लिलोंग एसिदा कांग्रेस की मेरेप अल्लाह सैयद अनवर हुसैन की लिलोंग हौरेबी संबुखोंग द लेबा युमदा पांगथोके फिराल सिंखतपगी थरमदा ओ इबोबिना मखादाना हाय सही निफान हेलेबल सेंटर की बीजेपी लेंगाकता ममिंग तगे वेना नुपी म्यूट अमक डिसीजन मेकिंग बॉडी दा यावगिबा अदुगा सही मंगा मफुंग फरकलबा स्टेट की बीजेपी लेंगाक असदा डिसीजन मेकिंग बॉडी दा माइनॉरिटी कम्युनिटी की म्यूट अमदा फावबा रिप्रेजेंट तौन की दबा लेंगाकने ममांगा येंगदबदा इंफाल वेस्ट दा इरान थोपा याबा पोलिंग स्टेशन मसिंग अंतरे किरण कुमार ममांग दा पांगथोकिबा तारागा मथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन लिसिंगनि तारागा तरिता इंफाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ओइना इरान थोपा याबा पोलिंग स्टेशन चनी यांखै युमदोइ लेरमि अदुबो हंदा केमिकल असदि पोलिंग स्टेशन चामा होम फुगनि फान हंतरकले आइन इंफाल वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर टीएस किरण कुमार फंगदोखरे ngasi इंफाल वेस्ट के डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स ता मिखल की सेक्शन थौरंग कमरी लेना पाउमै सिंगोनाबदा मांगना हाई डिस्ट्रिक्ट असि की ओइना पुन पोलिंग स्टेशन समा कुंट्रा लै असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तारागा हमदोइनि पुन मिरेप यांखै गा मंगान मिखल तेंगनगरे नबी मिरेप तारुगा मदि क्रिमिनल केस दा चेना मिरेप तारागा मरी यावरे हंदगी मिखल असद इरांग थोफै याबा पोलिंग स्टेशन सिंगी मसिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमदान धारगले अदुमोइना मकमांग द लेखेब रिपोर्ट अदुगा चपमना हंदकसु माय इंफाल वांगोय अमदि सिंगामै द लेरे मखा तरकपा अतोप पाउ अमदना कॉलेज माहिरोय यांखै गनिफान सस्पेंड तौग्रे हिजाब सिजनब अमसुंग मखोयबु क्लास जावबा यानगदबनि अना ताक्सिलदुना खोंजन चंचिन बगिदमक्ता कानतकागे सिवा मौगुन डिस्ट्रिक्ट लेबा कॉलेज अमगी नपी माहिरोय यांखै गनिफान थांजनबेत सस्पेंड तौग्रे माहिरोय सिंग अदु सिरा लाकोफा की गवर्नमेंट फ्री यूनिवर्सिटी कॉलेज सिंग द तंबसिंगने प्रिंसिपल न फंगदोरकबा मतुगिना हिजाब सिनब माहिरोय सिंग अदु द कॉलेज मैनेजमेंट अमदे डेवलपमेंट कमिटी ना हाई कोर्ट की इंटरिम ऑर्डर की मतंगदा सुगाइन खंगनदब होनरबसु मखोइन मदु ताखिदे अमसु मखोय हिजाब थादोकलोय हाइकी मखोय की फ्रेप अदुना मरम ओइदुना मखोय फमतम खरगी ओइना कॉलेज दगी सस्पेंड तौगिबने खैराम खैसौनरब महिरोय सिंग अदुना कॉलेज अथॉरिटी सिंग मरै येनखे ममै जंदा पुलिस लाखलगा मखोयब मफम अदुदगी तनखाइके बैलाखवी गादगिर बेलारी चित्रदुर्गन अमसुंग सियामोगना डिस्ट्रिक्ट सिंग तसु हिजाब सिनब महिरोय सिन मखोयब क्लासरूम सिंग तसहलु आइना डिमांड तौबदगी उखनब फिबम लैके
Protesting aduna maram oduna Belagvida leva Bijoy Fira Medical College Administration amatam kaktana suti lauthoke amaromda hari harada leva SJBP ki mahiroi na class sing boycott tauke hisab sin napagi damakta makhoi su classroom sing da sangan dabadake mahiroi sing aduna class boycott tauke bane hisab sin napa mahiroi sing class dagi tantoraki ba matung balari sarala devagi mahiroi sing sanabung to punke makhoi da police ka wari sanasi abasu yakite Nagala marumdana Karnataka College Karakpada Chandon Tindana mahiroi sing da kangan kre Karnataka gi indi town da leba college amagi authorities namni amo pamarai bakta Chandon Tin bagi damakta irai numita college adu gi manungda sangbuda thingkre amsung Chandon adu muthat na ba makonda kangan kre college adu gi manungda sang na han bada Chandon adu han muthalu and lecturer sing adu na mahakpo geda du da thingki laibakta Chandon Tin bagi sanabi adu hijab amasung gerwa amazu gi visual galwena na wathu kholi aina mahiroi adu da haike Masina wasasing ke mahiroi adu gibarta kan bamari ama yen halake state asida thokliva hijab wathuk adu gi yang Karnataka High Court ki interim order amasung state government ge order na hijab amasung gerwa masoge fee sinabada ating batham kre adu order adu na kana gumba amu palaibak ta Chandon Tin badagi di ating batham kidre adu maraba state government ge order adu sing na kiba muslim na pima sa sing council sing adu na High Court adu da hijab ase laibak ta Chandon Tin ba khuji si ba section yeliba koit amasung Rudraksa set bakum na mara laitaba lighting ki sanabi amani habagi parai tauna kre maka tarakba atopa pau madana Germany na Ukraine da laiva makoi gi citizen sing atoba matam da lakna na ba khagan kre Germany na Ukraine da laiva makoi gi citizen sing atoba matam da laiva ka du thadok tuna lakna na ba ki wafam khagan kre an officer report amagi matong ina phangdokle Russia na Ukraine da landa selakba yana laireba fibum aduna mar poraga Germany na Ukraine da laiva makoi gi citizen sing adu atoba matam da laiva ka do thadok tuna lakna na ba wafam khagan ki bani aire National Carrier Oriba Lufthansa na haikibada Ukraine ki capital Kyiv Germany da regular flight sing pai bagi thabuk suspend tawkre February thagi loisalakpa saruk phawda hariba thong atu laiki kani aire Under the BJP Kisan Morcha ki lusingba alamle BJP Kisan Morcha ki lusingba Mala Reddy Andhra Krishna Jessiki manung chanalaiba Zaiga fet khungga ki barak nakpa mafam amada asiba aksang oina leramle ana police ki pauna phang doragle Kisan Morcha ki lusingba asi haukiba rai numit ki nubitang da thiba phangdana mangkibani abduga ngasi asi faksang oina makoi ki khunggang manakta phangkibani Mala Reddy sire arbo pau hek phangba lamdam adugi DSP Nagesur Radina bhaki team ko loinana Zagya Fit Bridge da konglai thuna changsin dona tikat bagi thabak hauke asi faksang adu postmortem tawraba matung damyoi karan hat poiram gani aina prima facie oina case amala kotkre BJP State Unique Chief as Bira Juna District adugi SP Siddharth Thausa Kausal da misi asigi matang da chapchaba langlat langsin hek kamri ba kai thuna photo na order tawkre aire mikup nahum sing na laidana ba khangan kre Khalinthani terrorist sing na India manung da Indo-Pakistan border faudana pokayan ba yaba masakya amati yamlaba kholai kya thajalakle aiba khangbadagi Rajasthan amasung Punjab ta laiba lanmi sin matam pumbada mikup nahum sing na laidana ba India government ajatang pirakre February kunda pangthuk ka da Punjab Assembly mikal gi mak oina na tha asigi taraga marida Yamliba tongan jamlaba tongan ba makal gi bom sing amadi afa makal gi khulai kya Punjab ta posin gi haiva intelligence agency na phangdorak padagi arifa section thawang sing ase lakhonar ba lenga na lak thogi bane makatarak ba atupa Manipur ki pau amakal tanga pukhawda irang horak padagi minister Beswasit hek chat pa yada na leirure Kadang nubidang ating bada kontrak from Assembly constituency ki manung chana leiba pukhawda lakleba Mikhal asiga marilena works minister TS Beswasit jauna miyam Mifam pangthuk lingide irang tholuk padagi mifam adu loira paso minister masa matam khara chat payada na leirore aire thawdo adu karak nubidang pung tara makharum tabada minister TS Beswasit jauna pukhawda leiva swaram pinoi ko wa amagi jong ki sanggoida Mikhal gamar lenna mifam pangthoke mifam pangthuk lai manung da minister gal amina ba escort person amada lambida mapan thokpada mafam adu hana leiramba mafam adu ginopa amakaninga ningai sangdana rake matam adu escort adu na hariba mi adu gi mangasam paraga muk naba horak padagi lekai gi mi am tholak tuna irang adu hena chawk thoraki bane miam ne escort adu da lale haijatrapadi mafam adu gi minister jauna kana amda chatpa yaroi aiduna miam gi hodo horaki bane aire aruyuda content sing asigi marbai ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba ponaba pathaga jari channel asan atumda kanarabadi subscribe tawidribisan subscribe tawiram boloinara like and share tawsu kawbigna pramakpo amakana thaga jari